Kaže, od bicikliste do MMA mašine. Bio je reprezentativac Srbije na dvotočkašu, ali zbog dobacivanja njegovoj devojci odlučio da se okuša u borilačkom sportu. To je zanimljiva trivija. Odlazak velikog Paola Rosija, preminuo legendarni fudbaler koji je na SP 1982. zasenio Maradonu, Zika, Rumenikija. Ja sam toliko mator da se sećam ovoga zapravo. Ronaldova sestra bocnula Mesija, završen virtualni 33. Beogradski maraton. Šta god to da znači. Rakočević napustio KSS, menja ga Nenad Krstić. Damljanović nije za starog gvožđe. Važan trijumf, veteran Damljanović. Sjeća se pre skoro 30 godina, držao simultanku u gimnaziji, ja učestvovao i previdim konja u 5. 6. potezu i on mi kaže, hoćeš vratiš? Rekao, neću vratim. Tako se ja sjećam Damljanovića koji nije za starog gvožđe. Eto, trivije radi. Šta ako vaš ljubimac ima neredovne stolice, problemi s pražnjenjem, psi prepoznaju varalice, udomive, biber traga za ljubavlju. Jay finansirao popravni dom u kome je odrastao, abortirat ću zato što nisam normalna. Ne znam šta bih rekao u vezi toga. Muž me tera da rodim, ali sam mlada za dete. Nakon medijski legal Soraya. Ok, nešto. Siromašne zemlje će ostati bez vakcina. Trump ubrzao pogubljenje osuđenika na smrt. Dragoljub okrvavio ruke pucnjima iz tastovog pištolja. Supruzi polomio lobanju zbog ljubomore. Nišlija jednim metkom ranjen u Butinu u podzemnoj garaži. Optužen monstrum koji je zapalio ljubavnicu. Tramvaj vukao dedu 85-10 metara. Dakle, hronika je crna. Da ti kažem. I ovaj policijski čas za Novaka, to je naslov, upravo takav naslov. Srbija i Balkan po ekološkim normama. Skeptičan sam prema ovom. Dačić poslanicima u skupštinskom bifeu, šta vi radite ovde? Zavodi red, Ivica. Bravo, Ivica. NATO stoji za trgovine organima na Kosovu, što nije cool od NATO-a. Đilas, Marinika i Boško užasniji od korone. Jadno i bedno, lešinari iz redova opozicije koriste tragediju da skupljaju političke poene. Takve stvari. NATO pomagao koljačima iz žute kuće. Alo. Užasniji od korone. To je. Srpski telegraf, da vidimo šta oni imaju da izjave. Kaže, teniserka na sajtu za odrasle, seksi Angelina se prodaje za 5 evra. $2.638 zaradila Angelina u karijeri igrajući tenis, to govori o njenoj profesionalnoj karijeri. Partizan nema para, neće biti pojačanja. Preminuo slavni fudbaler Azura, Italija oplakula je legendu Rosija. To je šteta. Zvezda prošla kroz korona torturu. Dobro. I onda enigmatsko-šahovski problemi. Takve stvari. Kako da razonodite mačku u kući? Zabava za ljubimca. Danas je veliki dan mačaka ili kućnih ljubimaca, šta ti ja znam. Pokažite joj ljubav, tajno mjesto u ormaru, igrajte se, grebalice. Vaši. Do kraja smo bili uz njega, napunio sam 70 godina zbog korone, ništa od koncerta. Miroslav Ilić. Kristijan u druženju sa Ramadanovskim. Jamie je na šibicama uzeo zlatan lanac, patike i jaknu. Ne znam šta da kažem u ovom druženju. Nije neko. Srpski kuvar. Đenja. Dobro, šta kaže lek Nade Topčagić protiv korone, nema više pevanja, jedini spas je čašica. Čuo sam od mnogih. Bajdenov sin Hunter muljao sa Kinezima. Uopšte to nije cool. Moj Hunter Biden. Bar dobro zvuči. Raketa se raspala, Musk zadovoljan. Starship kompanije SpaceX uništen prilikom spuštanja kontroverzne milijarde trudi da su uspeli da prikupe sve potrebne informacije. On valjda zna. Posljednja večera sa mužem, ubicom,
trojica močki tukla mladića bejsbolkama, znači opet crna hronika, evo ga Nestorović, test ne valja, bolnice su pune zdravih ljudi. Samo nam ovakvi stručnjaci fale. Najluđa noć u karantinu. Dačić isterao poslanike iz skupštinske kafane i onda skupštinski cenovnik. Turska kafa 5 dinara, mineralna voda 18, kupus salata 20. Espresso s mlekom 21 dinar, kajgana od 2 jajeta 24, potaž od pečuraka 50, dinstana boranija 68, to su sigurno najviše jede. I onda skuplje stvari, špageti carbonara 115 kinti, roštilska kobasica 135 etc. Karađorđević traži 800 miliona evra. Neki spreman za predsjedničke izbore. Zoranin rat protiv Vučića i SPS tera po svom Mihajlovićeva u fajtu sa svima. Pa ne znam, možda treba ono korišćenje sopstvene masti za peglanje bora da se ispita, možda je to bacana agresija. Kavčani pretili ubistvom deteta, odzvonit će kriminalu ministar Acavuli, Nacavuli. I to ti je srpski telegraf. Simpatično. I danas idemo ključevi rajskih vrata, dobro, filmče Šljugar, to je zanimljiv prevod, nabavka i crna berza, Bayern opet bez milosti, 3 minuta kao putoga za dalje, Partizanu u završnici meča sa Bahčešehirom proradio željeni model igre, šta god, ne znam i da pročitam. Barcelona pred još jednim mečom istine, onda nešto za preskakanje, od sajma knjiga se odustalo, ali on nema zamenu. Visoki dečani upisani kao Kosovo sa zvezdicom. Šta je uspjeh za generaciju koja tek stupa na scenu, odrastanje u digitalnom dobu, Trump naredio 5 pogubljenja, kinesku novinarku hrane preko sonde, Papa Franja pomerio vreme božićne mise, Albanci sve nezadovoljniji vlašću premijera Edija Rame, Crna Gora izbjegla bankrot i mi izbjegavamo non stop. Da li je potrebna nova radna grupa za bezbednost novinara? Napadi na jake žene šire se od vrha države. Autokrate više ne mogu da budu sigurne. Više vlasti nego što im Ustav dozvoljava Aleksandar Lukašenko i Aleksandar Vučić. Imenjaci jebate, nisam ni obratio pažnju na to. Doktori za doktore, vlada usvojila plan reorganizacije Srbije gasa, stanovi na Starom gradu u Beogradu najskuplji u Srbiji. Kvadrat u najskupljoj opštini košta 2208 evra, iako prodavci u prosjeku pokušavaju da dobiju 270 evra više. Dobar komšija je zlata vredan. Ko da to postoji. What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. Strukturni lom u seriji, uzrok razlike u podacima. Dobro, urbici Novog Sada, vlast voli pušku, sin pod istragom, opet veseli Hunter Biden, brlog iz kog se pljuje na zvezde, tabloidna kampanja Đilasa i Danasa, reagovanje Nebojša Krstić, to ćemo preskočiti, da li je potonuo Titanik, uspjesi iz prošlosti u senci izazova, Covid pasoši i vakcina uslovi za putovanja, avifaviri za Srbiju, Rusija će snaditi 17 zemalja svojim anti-Covid lekom, prve dostupne vakcine AstraZeneca i Moderne, Janković rano je govoriti o poboljšanju situacije, sve tako nekako linearno. Pritisci vlasti na mediju u Srbiji demantuju Selakovića. Nerealan prikaz stanja u Srbiji Nikola Selaković na slici. Na meti vlasti Dragan Đilas nije. Za skupštinu zakoni ne važe, hroničari malih heroja Dušanu Čaviću i Dušanu Šaponju i autorima emisije Marka Žvaka na Dan ljudskih prava dodeljeno priznanje, dobar primjer novog optimizma. Bravo za Dušanje. Pretnje sam prijavio policiji, nije bilo reakcije. Nenad Ristović, po životu Trst,
Kaže, glumac i član dela DS o tome da li će biti upisan kao predsjednik stranke Lečić, vlast se plaši da ćemo živjeti Đinđićevu politiku. Nismo Vučićevi, osuđujemo targetiranje Đilasa, a Zoran Lutovac odbranili smo Demokratsku stranku. Kaže, Joksimović nije glavni krivac, ali je saučesnik. Opozicija odgovornosti ministarke za europske integracije u 2 mandata za zastoj u otvaranju poglavlja u pregovorima sa EU. Lutovac neće biti ni smjene ni ostavke, Stefanović, ona je tužni režimski korifej. I onda normalno pogledaš šta znači korifej da ne ispadneš glup u društvu. Najviši deo nečega u pozorištu Stari Grka, vođa hora, danas vođa, prvak baleta, figurativno, prvak onaj koji je najbolji u nečemu, naročito u nekoj grani umjetnosti ili nauke, zvezda, narodni vođa, podsrekač kolovođa, vođa dramskog hora, vođa bilo koje interesne grupe. To je korifej, da se nauči nešto. Bilčik, kriza nije gotova, izbori moraju biti fair, javnost ne zna ni koja je imovina, ni kolika su financijska potraživanja. Veseli danas, evropske autokrate više neće biti sigurne. Nemam utisak, ali dobro.